Nalazimo se na grobu Božidara Žugića koji je poginuo u selu Gložan 13. aprila 1941. godine, herojski položivši svoj život za otadžbinu i za svoje ubeđenja. Božidara Žugića sahranili su ovde meštani sela Gložan, a kasnije podigli i spomenik. Sada sam u prilici da vidim i novi spomenik koji je ukupno napravljen vojnicima i oficirima Vojske Kraljevine Jugoslavije, koji 13. aprila padoše u borbi protiv mađarskog fašističkog okupatora. Moram da istaknem još jedan detalj u svemu ovom koji je veoma važan. U Crnoj Gori spomenik Božidaru Žugiću napravila je njegova majka Marija Žugić, koja je već bila žena u dubokoj starosti, borila se sasvim sama da napravi taj spomenik na Đurđevoj ćetari. Država mu nije napravila spomenik, ali napravili su ovi dobri ljudi Slovaci ovde u selu Gložan kod Bačke Palanke. Blagosloven Bog naš, svagda sad i uvek se vekove vekova. Amin. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi svijet pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotimija daruja i Tvoje sohranjaja i krestom Tvojim žitejstvo. Poštovani prisutni, želim da se zahvalim onima koji su doprineli da se postavi nova spomen ploča Skupštini opštine Bački Petrovac, Okružnom odboru Srpskog pokreta obnove, a iz njihovih redova predsjedniku opštine Bački Petrovac doktoru Janu Sabu i predsjednici Okružnog odbora SPO Dragici Radić i svim članovima Okružnog odbora Mari Osmanov, Stanku Šušljiku i ostalima. Želim također da se zahvalim komunalnom preduzeću DO Gloa Kvalis Gložan, osnovnoj školi Jozef Marčok Dragutin. Pošto su učenici te škole godinama održavali ovaj grob, pozdravljam gospođu Ranku Velimirović, najbližu rođaku poručnika Božidara Žugića. Pozivam vas sve da pređemo u Dom kulture Gložan. Izvolite. Profesor srpskog jezika i književnosti Borislav Milošević, tadašnji predsjednik opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove u Bačkoj Palanci, Novosadskog okružnog i predsjednik Novosadskog okružnog odbora, pokrenuo je inicijativu za podizanje novog nadgrobnog spomenika poručniku Žugiću i njegovim saborcima koji su poginuli u borbi protiv okupatora. Kao prvoga koji je počeo inicijativu, pozivam ga da nam objasni šta se pre 65 godina na današnji dan desilo.
Profesore Miloševiću, izvolite. Dame i gospodo, dakle, braćo i sestre, dozvolite nekoliko reči. Naš poznati pesnik Jovan Jovanović Zmaj napisao je jednu pesmu koja se zove Svetli grobovi. Dakle, svetli grobovi, jer svi grobovi nisu svetli. Ovi koje smo danas obišli jesu. Pesnik tu pesmu počinje ovako. Bejaste li, braćo moja mlada, da li bejaste vi na groblju kada? Ovo se naravno odnosi danas i na sve, na starije, a posebno na mlade. Bejasmo na groblju. Evo, ovo je 3. put od početka Drugog svjetskog rata. A sticajem okolnosti i ovi grobovi uđoše u jednu pesmu jednog od naših posljednjih, ali velikih narodnih guslara i pesnika, Hadži Radovana Bećirovića, Trebješkog. Preminuo je 1986. godine, na pragu 90. godine. Posle njega bilo je i ima guslara, ali nema pravih pesnika. Šta u toj pesmi kaže pomenuti Bećirović? Kaže, kad je ono mjeseca aprila nečuvana katastrofa bila, 1941. godine povlači se vojska sa granice preko one širom Vojvodine. Pa posebno imenuje selo Gložan. I kaže, kod Petrovca i sela Gložana vojska silna i naoružana, gdje mađarski tenkovski pukovi kidisaše ka gorski vukovi na posadni puk Jugoslavije. Sticajem okolnosti, ovuda je naišao 10. puk, deo zapravo 10. puka. Našli su se tu u ataru sela Gložan sa namerom da se prebace preko Dunava, da bi se nekako preko Srema dokopali Beograda i Srbije. Međutim, bilo je kasno, mađarski tenkovi su pristizali, mađarska soldateska, i kada je kapetan video da je odnos snaga neravnomeran, istakao je belu zastavu, postrojio svoje vojnike i započeo pregovore sa mađarskim oficirom. Tada je, prema pričanju očevidaca, iz stroja izleteo mladi inženjerijski poručnik Božidar Žugić i uz reči "Zar se tako brani otadžbina, ja se ne predajem", potegao pištolj i sa nekoliko hitaca usmrtio svoga pretpostavljenog, a onda i mađarskog oficira. Posle tog neočekivanog incidenta iz Brke, mađarski vojnici su zapucali, ubili poručnika Žugića i još 15 vojnika jugoslovenske tadašnje armije. Neki su se razbežali, ali su uskoro bili uhvaćeni ili su se predali. Nešto kasnije žitelji sela Gložan prikupili su izginula tela i sahranili ih, eto tu na srpsko groblje staro, u zajedničku grobnicu. Tada ih je opojao, odnosno održao Pelo, paroh iz susednog sela Begeča. To je bio tek početak rata. Kad se rat završio, tu je podignut spomenik, ali eto nekim čudom vojnicima koji su položili zakletvu kralju i otadžbini, dakle monarhiji, utisnuta je crvena petokraka kao ideološki znak. To je zaista jedan kuriozitet ili jedan presedan, u stvari krađa mrtvih duša. To verovatno nisu učinili obični žitelji sela Gložan, nego je to bila nečija tadašnja partijska direktiva, jer smo tada ulazili u dugogodišnji komunistički period. Za sve to vreme od početka rata pa do sada žitelji ovoga sela Gložan održavali su to groblje. Čak su bili revnosniji oni nego mi Srbi. Evo i ovo je prilika da im se
još jedan puta i zahvalim. Ovaj čin je svakako za poštovanje, a pomenuti Bećirović u istoj toj pesmi je i rekao za Božidara Žugića: momče mlado, 25 ljeta. Znači bio je veoma mlad. Momče mlado, 25 ljeta, Obiliću oba dva ti svijeta, odlikujte ovoga viteza sa ordenom kosovskoga kneza. Mladi poručnik zaista zaslužuje svaku pohvalu, to je herojski čin, jer njegovo mlado srce nije moglo da prihvati predaju, pa eto sticajem okolnosti pucao i u svoga pretpostavljenog, ali je pucao i u mađarskog okupatorskog oficira. Gospodine Milorade, nalazimo se ovde u blizini spomenika junaka Aprilskog rata Božidara Žugića. Vaš restoran je u prvom komšiluku. Da. Možete li nam reći koliko je posećen grob? Da li dolaze mladi i stari i koliko se pamti njegov čin pogibije posle 65 godina? Ja mogu da kažem da oni svake godine, njegovi saborci, oni svake godine dolaze u isto vreme, to u aprilu. Sad već ima i onih ljudi koji više ih i nema. Ali svake godine dolaze i ja ih poštujem i radujem me naročito to što dolaze čak i njihovi unuci. A Slovaci? I drago mi je zato što Slovaci su jako dobri ljudi, čak i održavaju taj grob. Ja volim što su takvi i to treba ih poštovati. Ja sam Milorad Žugić, od oca Simeuna i majke Vukosave. Rođen 1931. godine u Pljevljima. Obrazovanje u Pljevljima i u Beogradu stekao sam, a ceo radni vek proveo sam u službi državne bezbednosti Saveznog SUP-a. Porodicu Božidara Žugića od malih nogu znam. Njegovog oca, Vukašina, majku Mariju, brata Savu, brata Vitomira. Prijateljstvo između mog oca Simeuna i Vukašina datira iz ratova, prvo svega Balkanskog rata, 912. i 913. godine, u borbi za Skadar, gde su zajedno ratovali. Potom, u Prvom svjetskom ratu, na Zlatiboru, na Mojkovcu. Prema rečima mog oca, koje je on interpretirao u više navrata, bio je jedan interesantan dijalog između mog oca i Božidara vezano za događaje u vezi Evropskog rata, Drugog svjetskog. Na pitanje mog oca Simeuna: Božidare, ti kao profesionalni vojnik, hoće li moći neko da zaustavi Hitlera? Ovaj je, prema priči, opet ponavljam, moga oca, kao iz rukava rekao: hoće. A ko? Pa kaže, u ovom momentu Velika Britanija je samo u ratu sa Hitlerom. Ali, po logici i iskustvu svetskom, obavezno se stvaraju koalicije protiv onoga ko ugrožava svjetski mir i doće neminovno do koalicije. Na pitanje konkretno na koga misli, rekao je Sovjetski savez i Amerika. A onda je potkrepio analitički da, kad su u pitanju ljudski resursi, materijalni resursi, pa samim tim vojni resursi, da su nenadmašni u odnosu na mogućnosti Nemačke, Italije i tadašnjeg carskog Japana i da će proći neslavno. Tako se izrazio. Tu priču moj otac je ponavljao nekoliko puta jer sam ga slušao pred drugim sagovornicima, rođacima, prijateljima, kako je procena njegova bila ispravna, ali nažalost nije dočekao da vidi ostvarenu. 10. posadni puk Božidarov je, znači,
po mobilizaciji, prebacio se na levu obalu Dunava i zaposeo taj deo mađarske granice u toj dužini navedenoj malo pre. Pod borbom Pukije Božidarov, taj 10. se povlačio, znači 11. popodne, 12. do 13. negde oko podne, do mesta Gložan, gde se događaj dogodio. Tog nesretnog datuma, 13. aprila, prema priči svedoka, pripadnika njegovog Božidarovog puka, da je Božidar svog komadanta upozorio da ne sme predati puk, da bi to bio greh i da on kao vojnik, profesionalac, pod zakletvom to neće dozvoliti. Njegov pretpostavljeni to nije sasvim ozbiljno shvatio i u momentu predaje puka, tog popodneva 13. aprila, negde oko 15 časova, Božidar Žugić očigledno nije mogao da izdrži jedan takav čin predaje, pa po rezonu da je časno poginuti nego robovati, ubio je svog tog pretpostavljenog koga je upomenuo i koji predaje puk, ubio jednog mađarskog višeg oficira, ranio jednog nemačkog oficira, pokušao sebe da ubije, ali je iz oklopnog transportera pokošen. Ceo događaj iz neposredne blizine zapazio je paroh Srpske pravoslavne crkve, Popović Ljubomir, koji, kad je cela ta gužva prošla, pokušao da identifikuje mrtve. Mađari su tog svog oficira odneli, ove ostavili praktično na poljani. Paroh Popović je identifikovao Božidara, identifikovao komadanta puka i identifikovao još par, ali njih otprilike 12 nije mogao identifikovati jer apsolutno nisu imali nikakva dokumenta. Hrišćanski je sahranio ih sve zajedno, gde leže i danas u istoj zajedničkoj grobnici. I što ono najvažnije, po cenu rizika od osvete, od mađarskih i nemačkih okupacionih vlasti, jer to je rat, bukvalno, on ih je upisao u knjigu umrlih i tako ostavio istorijski trag. A onda je, kad se sve to počelo odvijati munjevito, taj haos, onda su preko Prijevalja 14. na 15. april prošli vlada generala Simovića, generalštab i deo vlade i tih nekih oficira večerali su u kući Vukašina i Marije Žugić. To je lično pričala i Marija i Vukašin. Potom su, kao što je poznato, otišli za Nikšić, a iz Nikšića su avionima odleteli za Atinu, iz Atine za Kairo, iz Kaira za Gibraltar, iz Gibraltara za London. Ja sam Vojkan Bojević, sin Todora i Ljubice iz Pljevalja, novinar i publicista, hroničar moga zavičaja. Božidara Žugića nisam, nažalost, poznavao, ali poznavao sam tu čestitu porodicu, njegovu majku Mariju, koja je bila veliki prijatelj sa mojim pokojnim roditeljima. Još kao dečak, kada bi god dolazio u njihovu kuću u ulici Velimira Jakića, broj 3 ili ranije kralja Aleksandra na Varoši, strina Marija bi me svraćala u sobu koja je bila posvećena Božidaru. Kao dečak od 7-8 godina zapamtio sam tu sliku koja mi je ostala do današnjih dana, a u koju sam kasnije video kod Božidarove sestre Savete, sliku Božidara u šinjelu, u oficirskoj uniformi,
kako drži politiku. Sve sam to zapamtio i sve je to trajalo u meni do onoga dana dok nisam počeo da se bavim pisanjem i moji prvi tekstovi o mom zavičaju bili su posvećeni Božidaru. U mojim prvim knjigama i mojim prvim tekstovima ja sam pisao o Božidaru onako kako mi je o njemu pričala njegova majka. Ali sam to istraživanje događaja u Gložanima 13. aprila 1941. godine upotpunjavao i dokumentima Vojnog arhiva u Beogradu, ali i tekstovima drugih hroničara i publicista koji su pisali o Božidaru, pre svega gospodina Lakićevića i njegovim sjajnom feljtonu koji je bio u Ekspres politici. O Božidaru sam najviše i najtrajnije, čini mi se, stekao saznanje kada sam u jednom listu koji je izdavao profesor Đorđe Kiselinović u Pljevajskoj gimnaziji iz 1931. godine pronašao Božidarovu pjesmu koju je posvetio Baju Pivljaninu. Sasvim mi je onda bilo jasno šta se dogodilo u Gložanima 13. aprila 1941. godine. Čovjek se u životu priprema čitavog života za samo jedan događaj koji će trajati minut, sekund ili 2 minuta. Božidar je čitav svoj život živeo u idealima Miloša Obilića, jer se kao dečak, kako je njegova majka pričala, i njegova sestra u igrama, malim i dečačkim, bio je Miloš Obilić. Kada je kao gimnazijalac divio se Baju Pivljaninu i njegovoj pogibelji. Znao je onom njegoševskom da je to bilo geslo njegovog života. Sak je rođen da po jednom živi i časti bruka traju do vijeka. Tako i Božidar traje večno, bez obzira na neke moralne vrednosti koje su u vremenu u kome mi danas živimo dosta devalvirale. Ako se vratim toj pjesmi Božidarovoj posvećenu Baju Pivljaninu 1931. godine kao đaku Pljevajske gimnazije, onda je sasvim jasno da je Božidar bio predodređen tom herojskom Obilićevskom činu. Ja nisam propustio kao ni veliki broj Pljevljaka da se poštujemo, ali i divimo čoveku koji je znao da se oprosti sa svojih 25 godina na početku svoga života, jer je, ceneći svoju profesiju i datu zakletvu oficirsku za krst časni i slobodu zlatnu, znao da svojih 25 godina dadne za ideale koji možda danas nekome i su i strani, a možda baš nisu ni jasni. Mi Pljevljaci, Žabljačani, Beograđani, ali i svi drugi časni ljudi koji, recimo, prolazeći preko sjajnog Trojanovićevog dela na Đurđevića Tari, moraju da zastanu pred bistom koji je Božidarova majka podigla i na kojoj su sjajni stihovi da i valovi brze tare, glas za mene majke stare, da i svaki putnik znade zašta svoju mladost dade. Nažalost, generacije koje dolaze nisu možda bile u mogućnosti, pre svega što je Božidar Žugić bio poručnik, časni, hrabri, herojski oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije, da se upoznaju sa njegovim herojskim i junačkim podvigom. Samo zbog toga je relativno mali broj upoznat šta se dogodilo tog 13. aprila u malom slovačkom mestu kod Bačkog Petrovca Gložanima. Ja sam se potrudio da od svojih prvih tekstova pišem o Božidaru, pre svega dokumentovano, ne posebno ni emotivno, mada sam opsednut, moram priznati, tim herojskim dijelom, da neko u jednoj bezizlaznoj situaciji neće da se preda, da su njegove posljednje reči: jugoslovenski oficir se ne predaje, on nikad neće biti zarobljenik. Dakle, sve ono što je svom ocu Vukašinu u posljednjem dolasku u Pljevljima govorio kad ga je on pitao, kad je rat već huktao, šta će biti s oficirima, jer je i stari Vukašin znao da fašisti oficire vode u zarobljeništvo ili strijeljaju. Tada je Božidar njemu rekao: oče, ne boj se,
oče ne boj se, Božidar im nikad neće biti zarobljenik. On je tu svoju zakletvu datu i otadžbini i kralju i svojoj oficirskoj časti ispunio na način koji uvijek u srpskoj istoriji bio poznat. Nije ih bilo, nažalost, mnogo od Obilića do Božidara Žugića, pa možemo reći preko Tanaska Rajića koji je branio svoje topove, pa do majora Tepića u ovom našem najnovijem i nesrećnom vremenu. Pišući o Božidaru Žugiću, veliki broj pljevljaka setio se časne porodice Žugić, setio se i herojske majke, majke Jugovića, kako su je časni pljevljaci zvali, cenili i poštovali, Marije Žugić, koja je znala dostojanstveno da živi bez svoja 4 sina, bez svoje 4 Obilića, kako je ona to znala da govori. Sećajući se nje, sećajući se ove stolice na kojoj je ostala moja slika o njoj ispred kuće Žugića u Pljevljima, u ulici Velimira Jakića, broj 3. Nije herojstvo Božidara Žugića bilo samo splet nesrećnih ratnih okolnosti i njegove zakletve kralju otadžbini za krst časli i slobodu zlatnu. Božidar Žugić je unuk čuvenog vojvode Tripka Đakovića, koji je, braneći Taru, poginuo od Turaka 1875. godine, poginuo na Tari. Junaštvo njegovog dede, Tripka Đakovića, opjevano je ne samo u našem kraju od Tare do Lima, nego u čitavim srpskim zemljama. Znači, Božidar Žugić je imao, već je bio predodređen jednom genetskom stvari junaštva Đakovića, junaštva njegovog dede, vojvode Tripka Đakovića. Božidar je počeo kao poeta, posvećujući svoje pesme onima koje je najviše volio, kojima se divio. To su bili Miloš Obilić i Bajo Pivljanin. U časopisu Naša iskra profesora Đorđa Kiselinovića u Pljevljima, koji je izlazio te 31. godine kao 15-godišnjak, Božidar je napisao pesmu Bajo Pivljanin. Glas Slavujev goru trese, a rijeka piva huči kao neka strašna zmija, a perast je nem i muči, nad njime se soko vija, a oluja huji besna, cela joj je piva tesna. Proleće je tada bilo, prolistala cela gora, procapćelo cveće milo, pa dolazi miris s mora i iz pivskih kršnih stena, gdje najvoli soko pasti, on ne traži veće časti. Razvila je jela grane, sve je druge nadvisila, a ispod nje sunce grije. Tu junačka leži sila i od njega svjetlost bije. To je bio srpski sin, Soko Bajo Pivljanin. On pod tankom jelom leži, oko njega četa spava. Ej, Turčine, od njih beži, ne probudi ljuta lava. Na njemu su sjajne toke, njegov pogled snažno prži, kad Džeferdar rukom drži. Al udari kiša plaha, pa jeli ne kvasi grane, a hajduci toga maha, ne čekajuć noć da pane, poleteše kao ptice, kao hrabri lav kad sine, tražeć plijen u planine. Ej, vječita piva huji i sokoli srpski rastu, kao što ih rađa zeta i cijela zemlja naša. To je cvijet koji cveta i buduće čeka dane, svojom slavom obasjane. Ali ovaj soko pade i njegova desna klonu, za slobodu život dade, da mu braća ne utonu u grobnicu večne tmine. Zašto pade srpski sin, Soko Bajo Pivljanin? Kod Cetinja, dičnog grada, vrtijeljka gdje je gora, tu hajdučka četa strada, al ne strada njino ime, ni njihova večna slava. Pivski vetar sa planina dobro pamti Pivljanina. Ja sam Jovan Lakićević, novinar i publicista.
A ovo je moj prvi susret, mislim da je bila 71. godina, na Đurđevića Tari sa vitezom Božidarom Žugićem. Naime, prolazio sam kolima, mislim, na skijanje na Žabljak i pao mi je pogled na ovu neobičnu za to vrijeme bistu, na bistu jugoslovenskog oficira sa kokardom. Obično su tada spomenici bili u znaku petokrake. To me malo iznenadilo i začudilo. Kad sam izašao iz kola, prišao bisti, vidio sam da to nije pravio nijedan savez boraca, nijedna boračka organizacija, nijedna opština. Vidio sam da je majka Marija napravila spomenik sinu i uz nekoliko, rekao bih, neobičnih i možda pomalo naivnih stihova. Spomen, dižem tebi sine, da ti majku želja mine, a valovi hučne tare glas pronesu majke stare, pa i putnik neka znade zašto svoju mladost dade. Upravo ovaj posljednji stih bio mi je velika zagonetka, jer ništa u stvari nije objašnjavao, a vidio sam da je riječ o čoveku koji je dao svoj život i tu počinje moje traganje da vidim kako, zašto i zbog čega. Ne znam da li u toj prilici ili nešto kasnije pokušao sam da nađem prvo majku Mariju koja je digla spomenik, ali već nekoliko godina nje nije bilo u životu. Našao sam neke rođake u Pljevinjima, našao sam i Božidarevu rodnu kuću u kojoj nije bilo nikoga, ali dobio sam dragocjene informacije od rođaka, mislim da se jedan zvao Vladimir Žugić, vrlo interesantna starina koji su ono vrijeme dopisivo s Naserom. I dobio sam podatak da od nekad brojne i čestite porodice Marije Žugić, da je samo živa sestra Božidarova Saveta i da je u Beogradu. Našao sam je na moju sreću, obradovao sam se mnogo tom susretu, jer mi je ona sestrinski pričala o svome posljednjem bratu, četvoricu imala i sva četvorica su otprilike u godinu i 2 dana izginuli. Tada sam upoznao i njenu ćerku, a Božidarevu sestričnu Ranku Velimirović, koja je, hoću da kažem, i autor ovog filmskog zapisa, njenog supruga Zdravka Velimirovića, sjajnog čoveka i reditelja, profesora i dekana Fakulteta za pozorište, film i umjetnost u Beogradu, akademika. I tu počinje i naše prijateljstvo koje traje, eto, više od 30 godina. Išao sam, razumije se, i na mjesto Božidareve pogibije, u selo Gložan u Bačkoj, razgovarao sa očevicima toga događaja, sa prevodiocem koji je posredovao između komandanta posadnog puka i komandanta tenkovskog puka mađarsko-njemačkoga. Dobio sam dragocjena saznanja o samom događaju i o tome šta se zaista zbilo. Dakle, u toj prilici sam u Gložanu dobio dragocjena saznanja od neposrednih svjedoka samog događaja o viteškom činu poručnika Božidara Žugića i njegovim posljednjim časovima. Dosta toga je stalo u feljton od, ja mislim, 7-8 nastavaka koje je objavila Politika Ekspres. I da kažem uzgred, to je bilo čitano veoma i u Crnoj Gori i u dijelovima Srbije, a da je izgleda dobro bilo i napisano, svjedoči o tome i bit ću neskroman i nagrada Udruženja novinara Srbije, godišnja nagrada koja se daje za najbolja novinarska ostvarenja, Svetozar Marković se zvala tada.
Ja sam se nekako istovremeno sa ovim saznanjima o podvigu Božidara Žugića sreo i sa pjesmom Radovana Bećirovića Trebješkog, koji je dosta vjerno zabilježio sam događaj, a pjesma nimalo slučajno se zove Viteška shvatanja. To su, u stvari, to je svjedočanstvo o shvatanjima Božidara Žugića, života i smrti, borbe, slobode, o njegovim shvatanjima žrtve za otadžbinu. I stihovi idu otprilike ovako. Skupile se vile iz oblaka na jezero crno kod žabljaka, ali ne sjede gdje i druge žene no na jele i grane zelene. Divile se jezeru i vodi gdje su stari gledali narodi, da ždaja zoblje lake srne, a zmaj gleda i koža mu trne i žedan se sa jezera vrne. Tu zmaj pliva i krilima lupa, tu se nekad car junaka kupa, tu je utve momčilo lovio, tu je Mar košari napojio, tu je nekad kralj Vukašin prvi prao ruke od nevine krvi, kad zapali momčilove dvore, njega ubi, ljubu mu sa gore. Takve gore, planine i vode, nema što je zemlje i prirode. Tu su vile pjesmu sastavile za junaka rodom iz Drobnjaka, poručnika Žugić Božidara, tako ova pjesma izgovara. To je početak pjesme Radovanove koju sam ja stavio s razlogom, mislim, u moju antologiju Biseri novije epike. Pa pjesma dalje govori. Ima li išta ljepše od poštenja ili pravije od javnoga mnjenja ili prošlosti kao Crnogorca ili od rata većega zlikovca, od izroda ima li veće rđe ili išta od lakomca grđe. Kome nije otadžbina majka, tu čovjeka nema niti junaka. Ko se stidi majčina mlijeka, on će biti ništa do vijeka. Jel imena ljepšeg od junaka? Jel najcrnja samohrana majka, kao ona pod kraljevom gorom koja kuka uveče i zorom, kraj 4 sinovska mramora, jadna majko jadnog razgovora. Majka Mara Žugić Božidara, od žabljaka iz Novakovića, a unuka Tripka Đakovića. Ako kuka, jest joj za nevolju, jer izgubi na Bačkome polju, 4. sina Božidara, kukanjem se stara razgovara. Kad je ono mjeseca aprila nečuvena katastrofa bila 41. godine, kad je ono preko Vojvodine odstupala vojska sa granice kroz velike panonske ravnice, do Baranje i Batinske skele bijahu se 2 vojske srele. Kod Petrovca i sela Gložana vojska silna i naoružana, gdje mađarski tenkovski pukovi jurišahu ka gladni Vukovina, posadni puk Jugoslavije, boj krvavi poče da se bije. Dok evo ti izroda plemića, pukovnika Nevaljalovića, na pregovor s Mađarima ode, bi za Goleš vojsku da zavode. Smijući se s krvnicima ljubi, u čast toga što državu gubi. Veoma je interesantan jedan događaj koji je zabeležen u mađarskoj štampi iz te 1941. godine, iz tog aprilskog rata.
jer mađarska štampa je bila puna hvale o uspjesima navodnim mađarske armije kao saveznika Hitlerovog Wehrmachta. I ta mađarska štampa je zabeležila izjavu feldmaršala von Weichsa, komandanta Njemačke druge armije, kad je dobio izveštaj o tom događaju. Pa je doslovno rekao ovo: samožrtvovanje i kažnjavanje smrću svoga komandanta zbog čina predaje najveći je moralni i patriotski čin pripadnika armije, a to je svojstveno srpskom ratniku i može da služi na čast armiji koja takvog pojedinca iznedri. Navodnici zatvoreni. Ovaj citat iz mađarskih novina dao je mađarski generalštabni oficir detaširan pri štabu Nemačke druge armije Maksimilijana von Weichsa, koja je operisala u aprilskom ratu iz Austrije i Mađarske protiv Jugoslavije. Inače, taj feldmaršal von Weichs je 17.4.1941. godine primio kapitulaciju jugoslovenske vojske u zgradi poslanstva Čekoslovačke u Beogradu od generala Radivoja Jankovića. Ja sam Željko Vidakov Zirojević, Starohercegovac, penzionisani pukovnik, istoričar, publicista, naučnik, ali prije svega čovjek koji decenijama istražuje ljudske sudbine i nedopričane priče od kojih će ta moja nova 38. knjiga po redu ispričati prave priče. Žalosno je što su neki ljudi u prošlo vrijeme bili sklanjani sa pijedestala slave, a njihova hrabrost, čojstvo i junaštvo mogu da se ravnaju i stanu zajedno uz Obilića, uz Jugoviće, uz Sinđelića, uz Tanaska Rajića. Kao mlad oficir, mislim da sam tada bio poručnik, do mene je došla